Lagi birik. Labang ke harsun hansu. Ke labang ke tortilla char lo jo de. Kumarli ke chumi susu to gali tang et lo jo. Hello everyone, a very good morning to you all and welcome back to my YouTube channel. Pinia video bangkan halitum han hedi. Hala tortilla achar nili hedi arjiding pilo pa kreng laso a tortilla lasi pinia bangke laso a tortilla achar kabunay videos na halitum hana paklang po. Arjiding pilo nili laso video nang kiban piji po man liya porche long ledet. Lasi pinia bangke laso achar bang bunay rek po lasi ni video kacang video anang lang duno lap nili long ginger la pen ke garlic a kreng da do laso hot hedi birik la pen ke hanso harsun ahin do upuja long par ke aku ke hektang ke li arjigi dinge binulo di lasi nili bang mathalo pakreng dun pamisi achar bunai det populo eng video lang dunon ku pipi ko su achar bunai manang lito nang thekon long po tangte mo video long chitang chunang bye bye hanso lahay hedi kapahin na polo yo Ojo oi, kalah pun kau dino. Guardian jo, aji tak tulak ya. Ante dake mo mane sine lagi torti lahay ke hedi ahin na palo jo hanso harsun nama hedi ne baginon achar bunai et pupujalo jo de beng pet lo kreng et sili Tehan cing hon tik oh ma nang jual lo bang lo saya bang bede is torti achar kilang ni hedi come on di So my dear friends, sa video bang landing uen nang litum hindi nang ning paning dingra kiceng ben kijut anang nang dunon nang litum ta laso na pickles ham chubuna ignon lapen ke nang litum ko ansi musla hai ki pijima nang litum nang ning ke hanglo lapen ke laso na char ka chubuna ke hedi mane archi kiting han ki bi phan ma mati no na lom chudet phan ma la tanang li nang litum nang ning ke hanglo vinegar do plon archi kiting phan hedi chomelo lapen ke vinegar ave pusnami hedi bi melo pen ke ki bihut hedi lang asap tamani ki chama bostu hedi mix media nang po lang bostu ke hedi and ide nang po lang bostu jong si dolo polonte la da ke amusia type hedi wang la po arji ki ding chono dak polasti ki jeng ki chora nang lang tuno ni video nalitum chini po kosun sini bonai ma kosun si kopia muslas ni ligi pima nalitum chini la po labang hedi tortilla char lo ding par ke labang ke non hedi ginger pen garlic mix lo labang ke ginger da nili bang ka sap so hindu chomlang matidi amasi garlic pen hedi mix rap pen lo thema latum la hini bang ke hedi mane pilopo ake thoda kali matidi latum combination ke mane chimili o puchalo ginger garlic hedi lasi ne bangke la sonni bang hedi bonera pelong ke hala tortilla extra lo ke birik le extra lo bit la halong de birik jom dun chom lo athima sab sori ring nang ji madi achar polon hedi lage beleg do hedi ake dog pidun chi polon nang tum hedi hala nok lang la hai pidun mi tammi ni li bangke ake so sini ning ke hang la ta supik ani kali hedi pinang ad lasin ni bangke birik bangke pakom chat lo ki pidun hala birik achar bang dulu matidi already birik bang da bonai po matidi lasi ala da bangke pakom chat lo penke torti ke obviously thor chirdi jongile dok pusta ke thor do di torti ke hitum han thor pusi ke hok matidi lasi sab ke torti lo ga ke thor do lasni
ake thor pickle pusi hala phan bang ke hok nam lo de la sia ke so ke thor la pen ke la ta suri kri khedi da la bang thor the dok de la bang ke a taste chini pon ang dum cholong lon the di la si la bang ke la son si kabonai lo ekdam mix pa me lo di rang to the first paso lap lo paso et si kapang sam si first mosla la hai mix pa me si non la hai ta ke jog dun thulu la bang ke jang to ka paso tang hedi kang sam tang si so wish you a very good evening to you all. Pinya bangke ni hedi nang tuma aja ding piklo di torti achar kabunay ng paklangi po hedi ko ka torti ta kreng lablo non lom hem 2 June. Ison na kam ki ong amani bang hedi bunay por veded lo la si pini sa por ka chulay lo pinian ta kam dok piklan ta hedi apor ka chulay nang tumhan hedi kabunay torti si pini bangke bunay pon po bulo torti achar la pen ki hedi hanso hasun ke lok la hedi ahin do lang bujalo amani bangke mane ki lep tang hedi la ahu kiti tang han so bang da ahu ti ti san dar jigi ding da bi me mat ahu kiti tang amasi bonai nang kok lo jona ni bang ke han so achar birik ta ke ong su ta kali ahin la ta pakreng hak juju lamen elo yo hala uthai tha chang su su elo pilo hasun ta la heyo birik bang ta pilo pupom jigi ding bi me si ta me ong pik an mati dia krenge la an chumiu ila sa achar si bonai det po putalo ni bangke as namai tumhan ki cheng ning jang lang dun non ne bangke non achar ka bonai ajar hen ten la hai lo de nang lang dun bom non te ki cheng ning ti chuan la bangke marinate kuri pame lo de mosla bang hedi marinate kuri pame sila bangalam so la pupa do kok long parke la bangke ginger pen garlic la pen ke birik bang sap si pidun long ke la bangke torte achar lo de torte long ta la hedi soft pilo ni li pidun pulo dang tel da ke soft gutti la pen ke hanjang amu la pen ke coriander amu grind ka kuri si ki pilo la dak bangke ni li hedi jang thu pa so set se hedi sap dung thu chom lo la bang non last finishing lo de la bang ke hedi mane pilo popo kapar om thu lo la aja pilo amusla hai ta men nang ji mati di la si la son se ka bonai lo la bang ke ang par ke hanjang amu bang ta akreng arnu pa me si hedi da ke jog dun long par ke hala coriander amuta grind kuri pamelo karnu tangsi lapen ke soft gutita karnu tangsi grind kuri pamelo athima sabta ke cham ge di tum use dunula char long hedi ke cham use dun pute hino da prang pola sa char bagela sinili mang hedi la hedi kerahi dry kerahi long hedi ekdom arnu pamelo kreng soi si hedi tok long ka ja ka apum da jong dun lo la son si hedi soft gutita apum long par kala hanjang muta pum sini libang ke jog dun long ganjang bangke ke grind paduk i eng ke jang bangke paduk pik anu la sila ha musla ekdom mix pa miling ti bang dai ni nang tum dok pik an ke chun e di la si pinang an dok hoi nang pa hedi dok pik an pulo de hala pilo popo bojar long achar hedi ekdom ing tiket dok hala soni chun e di la si libang ke chomat pa minang pa hedi dok hoi dok lo po an lon hedi jog lo dok pik an pute hindu asa la pek ke musla ta use unang ne di bang ke red chili ka sab ta use ya te ma red chili hedi ekdom epok phat me red chili la an pi unang ni la sine bang ke pura local hedi hem ka bona coriander hala hai musla la pen ke soft gutti la pen ke hanjang mu la hai se hedi ne bang ke hem mithang se hedi musla ta ka chobunai lo la pen ke la healthy ulo la hanjang amu la pen ke soft gutti la hai ke thang problem avelo Personally, tum da musla bang hem le monai non la pen ke bojar musla aduk la punam lok la son ke jog dun o edet sik chumi athema la hai mi o e ma didi bang pipi powder ne mix dun la sinon la dak hem bang mi thang chumonai plonte la ge thang tilo sinon bang ke jang thu kang sam tang lo di mix pa mi po non bang ke biri ka bang si bonai tu po hala torte pen hala pilo ginger garlic ba tang elo no na bangke biri ka bangsi bonai to pono mosla bang mix la pojang thulo hedi la bangke kang sam tang lo ka pasu tang si pang sam si non la mosla hai bang mix po no na bangke birik si hedi dak jok thu po birik ka bangsi jok po birik tela ta ekdom kreng pa mi lo hedi ang bong ti pet lo birik man ipum chun e ma didi
pum cho hex na itum pa igun ede de ding lason pakreng lu da bisi soche de biri ke mumu ta hedi dali to machar bone iplonte lason pakreng hoi si hedi pinang ji theklang ma guys ekdam ke lang mi hedi color ekdam ang bong ti pet pelo ili pum chun e ma didi lasi chu un de un an chu hek na chong la hedi sita mi un che nang pola abeng plonte ili chumi chet pujalo jang thu mosla la hai thedi lut pam me pu pujalo lasin li bangke beng pet lo so video bang khedi la an padingo elo nang litum cheng mik cholang lang dun lo ma di lasi nang litum process bang ke hala nile mosla ppc ki use ma mula char long hedi la son tholo la dakta ni ligi use non vinegar people la dak hedi vinegar bang ke arji ki ding ki cho phalo arji ki ding ki bi phalo vinegar bang ke athema itum hedi la swa charmin min chopa ik edun e matidi ong pik matilasim ong pik anda kali hedi la 1 month 2 months bake dam bo bele ka char nam chocolate pulasini bangke 1 spoon la bangke thor thelo del ta ar jigi ding bi melo la penjong na bisi pi bunte hedi vinegar ke thor dak matidi lasi thor chir pulasi noni bangke ba thor chi phan kali lasi ar jigi ding ki bi phansi kabonai lo ang parke bong bang na chere ping nang ji asap ta lang ave nang ji bong ar lo hedi ekdam pura dry cloth pen hedi tissue paper pen ang ven pa mix hedi la so char bang thap non ang parke la so char bang ke arji ki ding ta hello ni lo la pen ke monang tum kichu ulai hur hedi hala kichu pu hur hedi samusa bang sap ta ki cham pu pen ki hedi hek irinon aki cham ki hek lo punta achar bang hinu da prang polas nang litum hedi chiri ping ni achar long ka ulai samus ki hedi aki cham ben kitia ta hek rinon te nang litum arji ki ding chuno dak po henu da prang po achar bang lasin nang litum halang than lo bong bang hedi pura pakreng pa mi si achar bang thap nang ji asila so video nang kilang do na po ni klong ben churo lo ka do ka ve phanta ni video la ana views na pa ong do na po hedi ni klong ben churo lo la pen ke ni video like comment la pen ke share ek vek tha nang litum la pen ke subscribe ki lang atum subscribe tha la pen ke nili facebook page ta do nili facebook page ta nang follow dun dilang atum nang follow dun vek tha la pen ke nang follow dun tang atum han ta ni comment churo lo ni youtube channel long ta nang subscribe dun tang atum han ni comment churo lo la si no na bang ke la sa char ka bana bang ke la dance kang ton no nang litum ta chung tung duk pulo ni la san che bonai no la ke healthy o lo la pen ke cho ta chumi o lo nang litum an da chui mi piklo la pen ke torte bang ta best lo la bang hedi thoru e dok pilopuk aki dok ikalili hedi bere bang paso oji nang ni hang lo paso e nang ning ke hang lo hedi la pen ke jang thu ki pia bang ta nang litum nang ning hang lo ko an ma nang litum jang thu ki pi ong pik chit nang ning hang lo la pen ke pakom hoi jipis nang ning hang lo ni li bang ke ong pik an ti pe athema waste that podi la so jang thu ke tasni li bang ke pakom pik an la sila so video nang ilang do na po ning ko ben churo lo obviously chumi pik la so achar ke pik nang litum tang ed lo ni achar ka bunai la si ni video nang ilang do na po ning ko ben churo lo bye bye ka dog be phanta do mi thak me see you in my next video thank you for watching my dear friend, I'm going to achar bana tang chitlo tang te mo next video lang tong so nang bye bye.